Anita. Yes. Nitrangiza tuvuge Tiger, we wanna party. Lucky. Yeah. Twamaze tukavugaho gatoya. Okay. Remember Iji had Tiger, the band yazaga muri industry. Right. Ndabizi ko benshi twabibonaga. Yep. Yakoze akazi katoroshye. Baje muri season B. Yasabaga ingufu. True. Yasabaga kwihangana. Yasabaga kwitanga. Yasabaga gukora nta nyungu utegereje. Yep. Ni season itari yoroshye. True. So, kugira ngo mu cyubahiro cyanyu ego amatara bayakureho. musinye amatara. Alright. So, ndagira ngo umuntu uri hano wese arabikorera umuziki nyarwanda, arabikorera the pen, kubw'urukundo mumukunda, arabikorera umucuranganye bose, arabikorera igihugu cyacu, Lighter, arabikorera abahanzi bose. lighter, 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 akabikera yose yakamata, lighter. telefone zayo, Yeah. Zamuri toshi yawe, zamuri tosh, zamuri toshi yawe. lighter, Bikorera the pen, bikorera Rwanda music, bikorera Rwanda music, imyaka myinshi ari muri industry, bikorera young generation, bikorera bakuru ba the pen, mutiza w'amariye yihanganye, bikorera barumuna ba the pen, bikorera nawe uri hano uzamuri toshi yawe. akagushidikanya ko Papa yakoze ibintu bikomeye muri iki gihugu, ashobora gukora. Yeah. Ntabwo gushidikanya ko Habe na gatoya. the pen afite album tuzakunda. Bikorera Rwanda music, niba uzi ko the pen ukunda, ukunda umuziki nyarwanda, itoroshi yawe iri hejuru. Zamura. Tiger, we wanna party. Amatoroshi yaje mwese mwecane. Twese tuvuga Tiger, we wanna party. Asa. One more time. Tiger, we wanna party. Leo, 2025. Yaricaye atekereza. Ati reka mpereze abanyarwanda igitaramo cy'amateka. Tariki ya mbere z'ukwa mbere 2025